Kwesinye isikhathi-ke emakhaya iy'nsizwa zayiphuma futhi zihambe ziye ehlathini mengabe iy'ntombi ziyotheza. Uthole insizwa ikugawulela nje iy'hlahla ngoba phela incenga ukuthi ikwazi ukuthi ikhulume nawe. Uthole ukuthi insizwa iyoshaya isigodo, yoshaya isigodo, okay fine sinqamule, ilethe laphana emnyabeni wakho. Mese ifike lapho ithi awungiphe phela umzuzwana wentombi. Awungiphe phela umzuzwana wenkosazana, nkosazana. Isho lapho insizwa ikuphathele ngisho amanzi mntakama ukuthi lapha ehlathini ukuthi lapha ehlathini ungomiwa. Nawe-ke uloku uzenza i-hard to get. Vele phela kuqala kwakukuhle ukuthi insizwa mengabe ibika ungasheshi wena like uthi usuyayithanda, hayibo. Umuntu wawumfunda ukuthi uhlobo lo muntu unjani, lo muntu mediniwe, unjani lo muntu me-happy, lo muntu lona yini ayithandayo, yini angayithandi.